Karo Geromo Kadho chia mwanya na kanya kwa itarengi ndamu ni tori intereche gembe nothi nturene kiolo wondi mwathi muthenjejwa narua kirempitho kiroche maitha akuna mtu murume mwatete uturoboe na waskari umwe kiwango kia OCS wa ntere ichi agetigwa rathina gwita na mbere gututira uturoboe sibitarine akaribage kujira na kuga mburi kathomba na ng'ombe ni chi na imo chiacho iritime iche kwao umarugira ndu ng'ombe jitire jithuraniro umathatha tu ika wantu amwe ng'ombe muji onto rwarika jethauro muji ko muntu to mugwikia una jega mwali muthurane na jebao ito ile kethakia ni michicherito ari rware to taro magato gunda sabu taro kera go yaro gerero ginyana sukuru bagumya mwanga sukuru ndene ndi ari ngollo ginyana rware to raro magana gunda ndo bonde ndorene no kethakia na to mami muntu na bonde nga muntu agutagwa ginyana bagona gebagwira ngabeyo naraboroterete thirikari karabakiuga gukara mono ekiugaga ekathiria untu bubunete kubuthiria untu buti kubagwiria kinya nini wibago bwethio operation bagia baginya ndo ange tu na itikweta wala tuani othari basoka otinya musinga baringo otinya otethi twana abatu twana ngara gese thirikari ciana basokera otebi batotetha cietue bwana TJ MP okwetu embe nothi no lelie thaiti umwa ugwa na ibagwite baba ingi othari kithombo othari au kwena thina itukwenda utethio ni tukuromba kinyanga bana nare none kiriro gikietu ombe kuingilia ombe ututethia nonto antu bao bakweja utebio ba uturekera bio bionde biba tutiari no twetia mingau na mpempe akurutero MC wondi ya mwathia ne rithuranira mutungi akiari none ni muthiro jo wa kiugo watita na mbere kuigika thirikari Kenya Kwanza ani untu bokeria kuanire mikuthiria thina eje ya maitha wa kuketha gutini operation ekwoye intobia bieto bionde bietite bichoka nevertheless we want to support you in government. We will support you in government. Oni de support o tuta la inka una tiala bibia tuta non to badine karika narua yoro kibara muntu inatwana tununu ne munde no goti okore dirikare kwa na bole support tuta kuna tiala biurego gobiuna ni lakini dirikare kabwezi operation na kwa tuweka compensation ni kubwedo kibara kinya family ke kuona kento ke dirikari no mbogeria tutam like manarua ntogeria tutam bene compensation ni bwedo family kibara Antone Ntoto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobo.
Tugitana mbere na ndeto cietu ni ati nyuma ye gambare yawe witwe Goro Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na cietetie kwithira agicokia biro akiwa koti kwa thari we milioni 50 awite na kuriara ni mbino ntokoti irawire ni omana atirwe Kyoto ori senate yarere utiria gikaro kenda kethira ke wakanya kuthikirwa no ntobo kwithira na richibitari edunye nyuma ya koti wetekeria ni kwa na maetia yare ya kwithirete yanilia kwebelwa kwawe. Mwandiki wetu wa Ndeto Neli Kithinji na turinge na ribotie. Just like the millions of you, I'm shocked by the 350-page decision of the 3-judge bench of the High Court of Kenya, pronouncing itself and holding that my right to fair hearing under Article 50 of the Constitution was violated, and then ironically purporting to uphold the impeachment. Ni Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua agishumiria na kuonania kurega kunganiro kwawe ni uria gambare yawe riragitiro ntuko ya igoro. Those contradictions are an abuse to the intelligence of the people of Kenya who are following the process and the judgment many hours on. Akiuga rugendo ruru rutathire raja na begeta na mbere monka kirikoti ya gucokia magambari iko Dayo Court of Appeal. We shall proceed to file an appeal at the Court of Appeal on the decision and hope that justice shall prevail. The framers of the Constitution provided for an appellate and Supreme Court. We believe we shall fight to get justice one day. Na ugete Rais William Ruto gakuona no wenka akiomba kumuina inyagetene kia rais na nikio nontu amubangirite njama eje. Give a very firm commitment to the people of Kenya that I, Rigathi Gachagua, and 10 million supporters behind me, we shall rally behind the agreed candidate to a man, and I, Rigathi Gachagua, will lead the presidential campaign, and I will lead in the political mobilization that has never been seen in the history of independent Kenya to make William Ruto a one-term president and restore the Kenyan nation and save the Kenyan nation from corruption, conflicts of interest, state capture, erosion of democracy, extrajudicial killings, wanton sale of public assets, and the embarrassment that our country has faced for meddling in our foreign policy. I want to say we must get back our nation. I want to say that Kenyans have lost far too much. Nariritie mbesha baribari milioni 50 iria araere anenkero jamarei na kuga ati ajewete mbesha indi ni Kyoto akwenda. Constitutional violations. The 50 million Kenya shillings awarded to me is an insult to my fundamental rights and freedoms and a mockery of the Constitution. We are not interested. Money was never the issue here. Justice and constitutional supremacy was. I am one Kenyan leader who will not and cannot be swayed by promises of money to allow violation of the Constitution. I stand as a matter of principle to protect constitutional rights and defend the Constitution. This is an oath that I sow, and Kenyans know me for that. If I was interested in money, Mr. William Ruto had offered me 2 billion Kenyan shillings in an effort to entice me avoid impeachment and choose resignation. But I stood for my rights and that of over 7 million Kenyans who voted for me. I rejected this offer and faced the National Assembly. This is in public domain. No offer, no amount of money can stand between me, my rights, and the rights of the citizens of Kenya under the Constitution. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kithinji. Mubunge wa Tharaka uranowe mukaririete ge kamiti ya watho ndeni ya mbunge na rianite na ugambi abo agambithania bara baritire wa muriki ya mbare ya Rigathi Gachagua na kuwate Kyoto gia Gachagua gitaithire gikithiatirwa nyuma ya mbunge kurea utiria gikaro ariyo itumi ne kwithira mbunge ne athikirire itumi birabia yana wakie kuromba utiria gikaro ke na bekuthuya itumi bibona bitino ritoburu. Anthony Kathenya no wina ribotie. Karigitwa kamiti ya watho bunge-inĩ na mũbunge wa gĩcigo bunge kĩa Tharaka Gĩtonga Mũrugara rĩu nĩ umĩrĩte kwarĩria ũgambi bwa koti-inĩ ba mũthenya igoro ũgambi bũrĩa bũretĩkanĩirie nĩ tagarĩra bunge ya Senate kwambia obici-inĩ ũrarĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua
Kulingana na Murugara, gisunsi kia 95 kio gambi bubo kirari kiega, aitha gisunsi gia 5 kio gambi bubo kili na mauntu bategwetekanirie namo. Onokwe kweba kuga kule bagocha marari kuna mangi matiari kuna 95 kwegana 95% ya judgment yuni alimbega. It was sound in law, yani ni alimbega gisheria na gikatiba. Lakini 5% no twagyo ni ari na thina ona nigo kwe bantu de na thina neo. Murugara kireganaga no gambi bwa koti ati gioto gia Gachagua gitathingatiro kirigamba lili na kuga kethiro Gachagua kathi koti ni gucokia magamba bunge karomba koti no kuregana no gambi bobo. Burani umbo bakuga ta wakili ni kana kuge gamba ligatirwe kana lititerwa yithagwa enkoroni ya jaji ura karite thiguruka gitaku bobu na ara senate na parliament yeto kwasa judicial yani nusu yayo imanto makoti na kwogu nonto na thikirwe na batetiganire na itumi bia bia nenkanirwe agu bajaji batiagiri kwa bo maugire maya kuga adjustment ya yako nenkanirwa na itumi bia bia nenkanirwe kumereka itale biganu nkuga rira bakathi na ara court of appeal kwa niaba ya mbunge yetu National Assembly na Senate ukaigwa tugikira ira ito cross appeal on appeal kaingo tubera agu batia wata bantu baba ugire batia correct da tukenda court of appeal ebe duranie mantu amu. Kulingana na mubungo jwa Tharaka Gitonga Murugara, bota bunge batikulegana tagarelea koti kwa Gachagua mungano wa milioni 50. Aitha koti ino kugati yoto kiani kia unirwe ni buntu bakulegana na buru 50 million itina thina kiake ina thina ikiraba ugi right ya Gachagua ya fair trial ya twike infringed. Murugara monognya kadito gambi bobo ni kugati bunge ni athingatira watho kilwananirie bwa mwingi mutaratara kwebwa kwa Gachagua obisini amuna gwikila kirole kwa yate munini wa rais Kithure Kindiki ali obisini kulingana na watho. Professor Kithure Kindiki anominitwe bwega akerukithirwe bwega na ali obisini kulingana na sheria ya Kenya, katiba na sheria nyingi. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Kuthiatira wa muribwa koti nene ntuku yegoro akariba kumantere Isiolo bawete kulingana bombunge itaire Gachagua kanya gakeya kwithitira kukwebelwa kwawe gutibatere kwithira gukilikithwa bari wa wirigiro bonende ni koti ya biro kuria wetikandiria no gambi bwa koti nene na boni ore Gachagua watilete we akethira gita na mbere na uchoana na kioto kia Kiebanta Murangiri nowe wina maoni ya karibaba kumantere. Nyuma yetware ya koti muthenya jwegoro kuga ati uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua eberwe gitine mitaratara yonde giceria ithingatiri akariba Isiolo ibachumirite na gwita moni mwanya iguru ria itware verdict kwanza ilichukua muda sana. Pili kwangu mimi niliona ni kama koti pia ili take into consideration kwamba Rigathi Gachagua hakupewa ample time na the Senate kuweza kujitetea, ambayo ni haki ya kila Mkenya ambayo imehakikishwa na katiba ya Kenya. So hapo hiyo award ya 50 million was 100% okay. Uamuzi wa mahakama jana mimi niko na shaka naye. Juu ukiangalia vile kesi ilikatwa haikufanyia our second deputy president haki. Juu ukiangalia hata majaji walisema they agree that the Senate ilimfanyia dhuluma maana hawakumpea fair hearing. Mimi mwenyewe kama mwananchi wa Kenya ninaona haki haikutendeka, na ningeomba upande wa serikali na upande wa judiciary kwa niaba ya raia tujaribu kufuata haki. Unatolewa namna gani Rigathi Gachagua? Kwanza pamoja nafaa kwenda pamoja na Ruto, sio yeye peke yake. Kwanza anatoa kwa njia ya dhulma 50 million afai yeye. Sisi kama raia tunajua yeye ndio makamu rais mpaka saa hii, hatujui Kindiki. Mbona wanamreward 50 million kuliko wamreward injustice? Hiyo 50 million ni ya nini? Hata yeye afai achukue hiyo 50 million. Siwezi sema ilikuwa mzuri ama ilikuwa mbaya, lakini Kenya tuko na sheria ambayo inafaa tufate, ambapo kwa hiyo kesi
si ni ati hawakujua kitu wanafanya. Kagitenyo gaka iborite Gachagua gatindanira gucokia igamba riri riko kana gutinda na kuthingatanira ario indi ajukikanya kau gwaka kiama kiawe kia DCP. So my advice kama Mkenya, mimi ninge advise our former deputy president aendelee na shughuli yake ya kawaida. Kama ni mambo ya chama yake aendelee kupopularize, achana na hii mambo ya koti. Nkiripotera Ntutu Chairo kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Bamwe batongeria kuma kauntini ya Embu ibatariritie kuria kwanirwa kwoni wambi bwa koti kia Mbarari Rigathi Gachagua ntuku ya ngoro na raba uwete kuwa ni uma Gachagua na atiro kioto kiawe kuwa ariwe asara ya milioni 50 enduku reo teanilie mutaratara yurayu wa mwatire kioto kiawe tibupwe ya buru bakiwa wa muri boba koti bombo tumantu babaingi bakethira bageatia witikio na koti litamwanikiwa mushiri kuma kauntini ya Embu no wina ribotie. Mumbunge wa Manyatani wa Gitonga Mukonji na atongoria kiama kia DCP akaunti ya Embu ni marutete ruvonge rwa magoti mavetia makiugaga maravesa na wamuri kuringana na uria thirikari irenda na kurikiriria gukanyiriria andu aria engi. Mariti miari eno mari mwena wa tauni ya Embu wa visiri cia kiama giki vuve ya igoti kurugama na kurutwo kwa Rigathi Gachagua wa visiri ya munini wa muthamaki wa bururi muthenya wa igoro. Ngenda ku address Martha Koome, the Chief Justice. Ti uria ungiuga ati vinda riaku nirio justice egutumika judiciary egutumika kuima Kenya haki yao. Na tuyonua trend ni tuese judges retirement benefit bill ya 2026 iratumikire kunyita favorable judgment ya ndeto ino cia Gachagua mwena wa thirikari. Goko akirutaga mavitia igoti ni undu wa gwitikia mavitia mari kuo thiini wa mutaratara guonthe wa kuruta Gachagua wa visire no ati gutire undu igoti irengeka niguo agwate kivoto giake na magetekania na mako milioni 50 ate ya kumumvigiria methori na ninguyuria ni yuria ndu wetu niki ati kungikorwa ithari onthe kwakorwa kwina injustice ndino yetu ya Kenya kindu kiria andu magendagira ni compensation. Waguo atongoria aya ni marauga njanji aigoti ria gucokia cira riko no nginya makorwe matari andu aungumania niguo kivoto kionekane. Tureciiragia rugonge rwa rutiganite rwa thirikari rungitutethia ni rwegoti na rutire rurambiria na lokoneka ta kurambiria gutuika captive na la wetu the people's deputy president Rigathi Gachagua ndagetikire gucokia cira riko akorwa majanji maria makuthikiriria kesi yake ti makorwa vetted one by the Judicial Service Commission na number 2 masubjectwe na vetting to the public. Guku ekari amwe akuma kaunti ya Embu makithondekaga mururungano wa thayo kuregana na wamuri uyu wa igoti makirutaga mavetia atongoria aria maikirie kura niguo kuruta Gachagua gitiri. Nikio turauga atiriri andu acio MPs aria maumite guku Embu wana senator wa Embu matiana represent maoni ma andu a Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Kathochi mwanya muno kiwe mutegeri no tuba kwithira witete ambere na kurumira ndeto chietu na kurikania kiuria gitu gentukweru ari twikuria ethira no witikaniria no gambi bwa koti ke ya Mbarari Rigathi Gachagua no witikaniria no gambi bwa koti ke ya Mbarari Rigathi Gachagua tutire moni ya kukulukira namba yetu SMS itina mariburu ni 23578 ni nyamitandao ni yetu ya kinyanilia YouTube na Facebook Weru TV na twatiri tukithoma hobura bioto kinyila methene to yande tunoendekite ne katu ithire tukinogokani ni noende tochokera ni askuru ya are ya Chogoria Girls ira yingi kwa kaita gati kumenyekana kumane na gasagasa ira ya ithire yekuyero tuko na ritwa gotiera bagikinya kana bakimatuka Chibitari nyuma kaita ate kuraya ogeta kuraya.
Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Athondeki batiataira bia mabiringwa bambairia na mathithio mĩaka 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antu betu Weru TV ikieza na ngono chietu na turaino mabati itwaka Kenya ibati kwa ibati narua raino mabati ni to kambuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni etongereti kiri uthondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Jamani Tile, Espana Tile na Jamii Tile na Rhino Gypsum System mabati yetu jathondekero kiwandeni yetu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithia ki Meru ni njagu yetu kiri Weru TV. Congratulations ni uchamba bwenu bwa mĩaka 10 kiri wandiki bwa nteto nkatho kiri ambĩrĩria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri teritori Meru na iguru Rhino mabati kinya turi na rwangirungi kitengera na itukugwatania na Weru TV kiri gukungwira mĩaka 10 yo chamba bwandiki bwa nteto. Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda gietu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199 Rhino mabati, do it best on top. Mutama niyo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya Kinandi na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na ote abo Kinandi na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV.
kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gyaku gikinyanire na mpui ciukiria na yetu sako asset financing loan ruria ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia nthiguru no karea ni gitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724 114 444 yetu sako, your success our pride. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngakwa togeni orengi na nkatho tie mwanya no tuva kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicokera askuru ya Chogoria Girls ningi kwa kaita gati kumenyekana nyuma ya gasa kwithira yekuyiro tukubwegoro na rari twankabo ba matukirwe chibitari ya chiari barokire askuru nerukire kinda nyuma ya bo kwithira bakia mukira ntomeri cha kurwa kuthana nabo runo ruro no rwithirite rwekuyiro askuru ni andaka ya miathene nyuma ya alimu kwithira bekinyiloni ngutu ati kwina mibango ya kureta gasa mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi na thuranirite makarika yoye yonthe tugobo ampaga arito aba cukuru yari ya Chogoria aba kiendaga kwenuka arukiri gachaitire ibarugorerwe mirango na kwenuka oni nde mukari wa anto aja ujo Chogoria na gutena mantu ja mainge ne mbutora iwo tuko twaigwa kerere kidogo na twaigwa ne aritwa bagoma au ne ukorere kuringana na karia arito baba baramberie kuga mbuna nkinya gukururo tugo bagaga ira bakuga ithirire miranga ya cukuru eno ekurugurwa arito baba bambiri gento da idara cio tuko na aria da mwanja le bambiri kuina ndimbo cio cia nyona lakini ibo mbetiri no mbere kwithira kieya tona mambo ya sibitari tumya yukuendelea lakini mwangaza inko ya arito sawa othe ne leo naruo gutore na thina nyingi ne at least gukira turukire muciari kuthagana mwana wawe na kirando na kirio ne mupangirio jo mwega ari mubaba Chogoria Girls bena mupangirio mzuri sana mwana aritwa mikondo kuoneka bakirwa kiri cibitari ya Chogoria au tugobobo mwarimu munene wa cukuru eno Elizabeth Mugambi augite aritwa baba barari bakaiya aritwa barabathiete kunenkerwa mirigito kiri cibitari no manto mamuma cibitare na mautire baba cibitare te utai na stampindi kana no mbi cukuru akukuwa na ende stampindi kana kugera maitha kana no mbi na kari tono kuona bara muritwale ari na asimare bara ina asimate kata chibotora ira cibitare na bathire na bara itwa na bachoka ute muritora ra cibitare baithwe cibitare na bachoka no gutu na tukinaga na bobonthe au Mugambi augite bareteganirie na arito baba kwenuka arukirirwa muthenya we munthi na gugukiara banenkera rutha na murito gwikira kaguru mugongo athiete bokwago angaturere na bo batai na thina riu arito betu tukubaririsi benuka ya na tutai na thina bakugi barenda kwenuka ta baria bangire we just release them we told them to become and we release them in the morning kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi.
Kathasya mwanya muno kiwe Martin Mugambi no ntubo riboti yu na ikumana na riboti yu ya Martin Mugambi nio tukona kanya ga kwithira tukiaraniria na mutumiria Bishop Nathan Kiremi wa kanisa ya Jesus Winner Ministry mugeni kimauthi yetu na ni mutari wa mbeo mbithi ibo kenda kethira kiariria mbeo mbithi betu na kinyeto na ilimbi bibiongo bikwithira bikiurania na mbeo mbithi. Bishop, karibu sana. Thank you. Itwithirite tukiona makarika ya maingi ya haritwa kwithira bakithia skuru. Yes. The first incident ira yari maybe yaringira biongo be yubachi ndeto yari utumisha academy. Yes. Na rarito batirire bakwithira bagiota to I think around 16 na kumira ki incident itwithirite tukiona skuru nyingi chiambirerete nende kuingwa na kaita rikana gatakinya karito kwithira bagita ongi bakingwa mwanka yo kinyira anto owa county ni yetu ya Meru tukona Chogoria Girls tukona Miathene rokire kinyayo ni rokire kwithira rito bakiana nimbibe pyongwa oya domba ya Murungu ukiela kia imbibe pyongwa bikwithira bigiukumirana bambiririo all of a sudden kwithira bakibwithia makarika ya kunanga nkoro nema bombere kanchokie nkatho ntuba Weru TV na Weru FM bojaire gukungwira mianke 10 turari na kiatho gikinene muno aja Sunday na ndetu studio ingi njeru na inene cia kurigaria na ngucokere Murungu nkatho no ntuba baubwe kontambura na kumbeta ndindumbe Murungu embere after 10 years. Exactly. Dena nkatho nyingi na Murungu abutharime. Number 2 kankethi muthikiria wetu warari kuma magitera twirigana ontukunere ngimbi ndi Weru TV every Saturday morning na magitaya maingi Weru itwitha twi cooperating na njire monengi. Bwambere aritobeto bura batu twari igitera twathomaga na aritobara twina buthaiji totally different. Aritobeto itwithairo twi close na bo na ibethera tubaitanite mantu ya mega na ibethera ba focusite muno then itubaitanira we express kira kindene yao na kira kigutuma thina yumira skuru imwe ikwithirwa kwina uthaifu fulani boy kire arimu aritani ba kethira bagi keep apart ba karakuraja na aritwa baigwa pununu kana baibona aritobongana gatundu bambia kunuguna bate kwenda wita close baigwa ne atabakuga na ndukeje induke na mwanki jwajo ya baibuli wa kwitira keja kwinduke keje na kamwanki kana na nduke ututemekanira ni hoyeje kune antu bakwendeka wona banuna bathikangire ntuti nontu bate na second thought bariwa ona bakagita nukuona so aritwa amona kwithira kwina weaknesses cia aritwa nontu bakwithirwa kwina wana burabu kai but ndenda gushauri arimu ba ngapwire katikati karimu na aritwa iba meberie buru ntukwira arimu bakara staff rooms iyo chathirire ibethirwe close na aritwa na kubathikira na baba pusa rimwe baigagwa beno taukiru nontu gwa gupuswa baka witu kwendona arimo babera iyo iwesekani nande mantu ya tumabagita rukaka irwa funjo na bakambia kugita funjo itekwereka so arimu ibethirwe close na arito baba number 2 arimu ibatiye kubapusa ibabathikire na rweji bura torera wani aciari betu tukurera na betu batu tware kuraja na aciari betu twetha twi close nabo igitara ya nturo igitara kuuru irio kona muciari ari akwina ugwe kuma umuciari aragia ne mathari te kwereka ukaigwa ugwa ndi kumara nyongo ubugekira bukongera ruji ndi kumara ngombe we gatwirwa nukuigwa baragia yutati na weje te utukurera na betu they are friends of us so in kwanji all the teachers be friends ba aritwa betu nontu kabo karakuraja nabo nabaigwe badu tutikwenda kunywa churu ibende kumeimbi gitumba tikwenda kunywa churu badu tutikwenda iba bathikire na rweje ntukucha na rucha kuthikanira tire tia force kinya tugachokia kiboko cukuru gititethia thaiji nontu tutibarerete nakeo
indi that friendship igatuma arito betu baigwe kweri ibendwi nontu itwenderea na muno ba utu turi aciari na tuibaike sukuru tubonetie wendo ngakwira thai mutangazaji anabetu tubaikagia na ngari mindi tam twabagira na ngari twabachoke no mwana oyo kuyo muritira funjo inguge yotheri ugwita ituba ciarire na wendo twabarera na wendo so bena untubura bakuthikirwa na ndi sukuru ni thikire aritwa batige kubayukia ati bibia utike bakuga no utike bakuthugani ataba force na ndi muthuro yoyo kumira ndeu na please asara icho ndetekiri ari muiri no kachi uchoka kitwi turi aciari so ari muibayukia anabeto bareana ora batu tukuthamini ari mubau bura ari mubatene baturaga na thina inyinge muno nontu bare waka mucharo utiko na rueje beri wabwega bena allowances bena whatever so ibayukiana beto begi ntukina gitumi na baba treat bwega baba thikire yes aya thank you so much Bishop. Tukethera tugitana mbere na kwaraniria na Bishop ario wano ntubwetu ibokenda tukethera tugitieri tukwariria generation ya gaita kana keria kuthoja imbibe biongo bikwithira bigeta na mbere na gutieri tukwithira twibekire nyimbo kenda gutiera batekwithira bageta kenjira iraite batere ibokenda bakethira bekinyaniliro tobiona bakethira bageta na mbere na muturire yomwe ya tugeta na mbere na kwaraniria we Bishop. Aya tugeta na mbere na ndeto chieto kiegikarona ndikiba ndeto tukobwegoro gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na riretie ndekethia ria tongere ba Meru ukaranthe akiwa bamwe baraba kwithira bakionjira riendekethia ri ibarabe na manto barengenda thirikari ebendera kireyo gavana Onkolokino onekete kwithira kitharikira urora risisi wa weworitingwe bwa mwingi wa Kilimaranya nyuma ya ndogo ati ko kurea kwithira egeta na mbere buraba bangite Raymond Mwenda no wina riboti na njira ikinyanirite nyuma ya bamwe batongoria ba Meru kuwa Meru itete boyana ikobati kwithira kwina rwaria riu gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia akiraniria na andiki bateto tukuyoro na arianite na Meru akiwa Meru itena thina akiwa bamwe batongoria baba kuwa Meru ina thina ni manto yo yatakinyanilura benda individual bena issues chiao iteramet ina othineri. I'll repeat, ni individual bena nteto chiao personal na ruankaria bende leon sukuma nkaria will not accept blackmail. Wow. Bende leon sukuma ntetegeria blackmail. Okay? No ntote ukaurwa bioria bia gitike angavana thainde ndikikaririte iwoninga account ininga account kire senate ininga account kire EACC ininga account kire control of budget ininga account kire auditor general so kethira ntera omba commit your personal demands muromereka gukumia Meru wa Meru ina thina. Gavana nasogete ameneria orari Minister of Public Service Marias Maranya akiwa ni mtu wa michetho na koboria kariba Meru bakathikiria mieri ya Maranya naendele na blogging yes no ntonara rekere kwa professional lawyer da Maranya nguye ne ko blog na blog negatively imware aria kinyante tote komenya kethira kinya confidentiality rabatire go keep ya clients no ntumenya county government ya Meru irari like client wa Maranya akiariria mira gavana Mutuma na amenetie orari Minister Orimi Mithika Lentore na orari gavana Peter Munya akiwa ni baba nkumite mirathi nene akiwa kuiritaniria umithwithia Lentore na Munya ibaba ukumeria mirathi nene nende Mutuma no ntunwa akweya ku you know eiko risk tekante kumenya bonko bwithia igukumnya kiara erinyene rena mwangi. I know, I'm aware, I'm not naive, I know, but niliapa no ntuira wa mirao katonga mira utona akura Ameru kabaku nende woni ndare agwo antu ba mira no wabokwa Lentore na abatire erinyene Munya na abatire erinyene Mutuma no karitanto bembe barabare mamira na babori na bano dhimenti imutumo kabariteri nyene so tomanto tugo kuibwa kelele
ni antu ba sponsor bakero yukia mana 5 etaue kinyabu iburatierwe yukia ngiri etaue nyabu iburatierwe ni arume obau bobere bau. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Na boachore na watimbaru ba mutumanto ethingia barani ya mwena Jacob Mantelea Haji Mwendia na Kimathi Kaura bawete rwaria rura rwithirite rwitambwa rwegia tongere ba kaunti ya Meru kwithira baikara ndeke nda uchoa mwerekeraji wa Meru iromba ryo nende niki ya siasa kana gia siasa ngavana mutumane ethire akiwa kanyaga kwithira akirutira Meru ngwe ya bura abaikire wira ni mwandiki wetu Andeto Muthuri Murioki na tumenyethie cio. Ba siasa na nene kaunti Meru ibombete kuthaba kigwata Meru ngavana Meru no mutumanto ethingia na kwithwa bagicokeria bamwe batongeria baraba kuonekana bakembe kumeneria kirotongeria bwawe bakiwe ni bomo mono bamutetherere utonya gitine na twira wa gavana akeja kwithira ate gitine oro yukagia giti nuria urio munini wawe kwa ute muntu ogererwe kithakene urio bwirete kwithira na giti kiu imotuma na antu bara bagwita bakimunena iria bakauga itwathithirie itwatethererie kethira tu atethira ari au bakaraja uria kana kaugaga nkau bate kwa ngavana kanyari tanguge iria benio nene imuntu kwethire na interest ciawe muntu ethire na interest ciawe akaireta akenda kunjira antu ba Meru kubonia ngavana gutengo gya kurita ngavana itwe twamutetherie itwe twamwekera gitene kote muntu wekere ngavana gitene na kethira no chietekia muno igo wekere ngavana gitene rungama 2027 gitekia ngavana na kethira no chietekia muno giteke guo kuga igwa wamwekere kejere barabo the bashangia baraba aritire ngoi inyaka wira akiria kuria kuthuka mutuma ategethwe ngavana so ngoi yonde murungu waritire kawira aritwa nthu au manthu murungu kwenda buo kusikiare ko yotu otego yogetere kulaumu kiwiko kaenderie njona ni nebe hapana ngoe murungu ebu so mutuma watishwa ni antu ngoe murungu etere omeka ibonkwenda kwira antu bonde bonka kinya oni ndare ongiwinda wegera ni urongo twende turiko yo injona twendete ni nebe atomerie eta na mworo tojora yo kwendete ni nebe ende birabyo makia barabathuri na kura barera kira itwe iyo otokolomie otonye mwelekeo ina ndene nthiguru ina batu turenja tutathuriwe na kura tubatere kuya tukaito tubonye mwelekeo bote tweta lindrazi baba batero tuonye nara bakwenda tuike Meru pakiwa kira ikabata ni witina mbere burabu konengana ndene kaunti Meru na ndati butuma atina thina no thuna gwitangugi na otongeria bonde so mutu wa focus eta makanisene dioronka kere ikundi dioronka kere anto sova rekana anto bara bakuthwania ute popular ntukwebo kamnya mutu mai popular intukweto kanjirie siasa. Muthuri Murioki Weru TV Mutiriro Kangangi. Mbeo mbithiru ngurwa ngwataniro ya imenti Youth Focus barianite na riendekithia ria witamiti mwithone jo imenti kenda wa kwagaro ya rais na kieni kia golf bariwa eni miradi ya kugunito ngabionka bakiwa witamiti mwithone yukethira gukiangaratanio nyagwa bwarwe na tayari thina ya rwere nene kauntini ya Meru mutugikare na araniritie nabo. Akiaria ngabana wa Meru mutumanto ithingia iguru wa murandi jo kwa kwagaro ya rais kieni kia ndege na kia ngofa ja Meru murandi jo juretete murutira muno na ugite toka murandi jo juthukie ndene antu bae bagi siasa bakujumeneri akiuga ni untu jwejete kwa gipindi kiawe otewe na thina na kurita miti iri thatu kenda tuika such a facility in Meru otewe na thina kaba kuriara state launch yerwa yakiro imutumari munyaina akethirari lentore ina akethirari kawira ina akethirari
iyo na thinere bor tureke okacia Meru. Murandi Juno juitite na mbere gukuchiria mauge nkurani ara gikundi gikeimenti Youth Caucus bachumirite kujurega bakiuga ni Murandi jugatuma mitegi tomwitone na bakiuga kugita mitegi ni kunyamaria Meru mantune jegerera bakiende kivyambeshe uje wakamurandi jochekero mirandi nenge ireri na bata mono na mukari kanere kwa Meru. Twina mantu ja maingi Meru county jara tujogatere kwithira je tumaira mbecha nyingi jaire twina project nyingi ire istoete ngugeite kwendelea lakini nandi thirikari irenda tumira mbecha ire gwita gutwinyangiria mwitu na mantu maingi mono tubati kuthithirwa ndene wondi eje ntoto ire chota mwitu twirwa ige ntoto gwakirwa ante kuona chiena mana gitarire nonto manto ija maingi chiwenji chiena chiakwamire ibati kutwa igita na ala tauni ire kathithwa gintu kingi actually mwitu thirikari etu encourage batwe twande miti kuthora itu kugitirwa miti kuonania tengo gitu kuthithia buria actually miti roje ruto nyunya na gwetu na tonyo miti gitu roje tukona Antonia Wenga bana mutumana ugite Murandi Jone jwa thirikari nene na kigweto Antonia State wako na Keni Kiandege kithaka kiwikae jano ni rwangi rwa mwitu na State Ronji ariugere akwa ni rwangi rwa karia bwandene akiuga mbeshe uchitomba kwa Murandi ne Jonge na kira Meru Murandi Jojo na kiguni mono kire kuthithia tonya twangu gikire Meru State launch barabaeta State House ya Nairobi barabaeta State launch ya Sagana neba kumenya every day antu barabetha ira bakirita ngugi ndene ya State launch ni almost 800 people antu manana ni together with cooks na chefs ni together with antu bakugita nyanki ni together with the electrician ni together with the managers ni together with security officers na security companies ni together with all that amwena buge kundi kaimenti Youth Caucus ni bugite kiria tongeria barabara rwirone rwungabana kithurano ne twitite boda bakuona ri na kione kigya gutethia kaunti ya Meru bariuga ni mithikari nturi na bakiuga bakarungamana na wende bene lakini sopa utengo twene ogatokorwa mutumana arere gikundi na ndege kundi gwa nare ane no ntote ungi munyara twire ingona nare kumya ketano rimwe wote ko tuonere tatwatigirwo twirira gute muntu no thimentia wotete kathirikari ne munya captain dentore itu musupport na neje batu tweku twingira ndi naja na itusikizete ngira tonore kali ke reportrande to sheweru reakwari etwa ne mutuge kare atwete kiriboti ya kebana muntu moro kwirikana no akuma nthiro ye motori ya Tanzania ati yatete otoro na ungi ati na ngurari ndito nyuma ya trailer bokare keyo kuria kuata break na utamwerekera machimanioni ya njira ntere chia Soboiga kulingana na koyene ati lori ekwerekerete rutere rwa Meru ya buratu kwathirwe mwandiki wetu andito orokinyete Antone owa Gakimutegi Mtumurumo mwana teto turobo akena wongeti wena ngurario nenu nyuma ya tirerere kukamatete matangi marami kugita mbreki na gutamwerekeo Soboiga barabara nene kumana nyuki kothibwa Meru arantu baba bairiba kumanthigure ya Tanzania ngari urere kwetete yeda iyo tenterwa giale guru nedere trathina ndabona kugerete gwitethia sana to ndere batu katumba gwitethia ndere ekinyagu kibariko agaitia ngare mutinda ntendo kamatira eja yoge mudakola atithiria ateta basioro antibo kali na escort ba mwerekeza bwa Meru umwerekeza bwa Meru kuma au okinya Soboiga injection olotelo ateta ngari ure amedichenjangia kila ki amithiria kibari negwa na yukari nethe na mwana ani mwana no gwatiga etheskiro St. Teresa Hospital bakiaria kariba baba Soboiga na baraba koyereta mutino yo baruga baba kuna rwembo rutari wa kubambukiria ro kuruthirwa barabara eno ithirikari watu kaibadhiria bengi bathirinya bo accident ira bona bengi barikirie kwa tutumbo baromba no tutibatu weso bokumba kuga kwa Soboiga itwamenyere kuona ngare chigwa kuma ria tugire tuthithirwe njira utethithagua
itwamenyeria gukwaga antwaja na utethio twana githirikari na ndi itwaugire twauga ramieji tugerio inya kwaramirio yo inya gukiaga ungi itunkoromba thirikari nitagera mantu anjireze tukona thina nene mantu ja mainge ja kurigarania ito thirikari nitagera uria babangite gutithia njira imwe tonyera nthiguru ndaipasi bakuthithia ibathithie nkuruki bamenerete thirikari ya kaunti ya Meru nontu bacibitarira yakite uso bwigende antu bakuyagere nontu itire na ndawa na tana inya cibitari yetu inya ite mandaktari ite ndawa utike kithwa kirio ni just tu cibitari ithwa iri au nontu witawa ajitwo ukaringwa penikira ugogera ukabua ugeta ukwira mbere gichuma gitona cirungikia au na cicori muuri au cibitari ezo buiga ipanando ende tugathithirwa antu bwa accident antu amwaji atinda ogitwikirwe na thaire twinangara agatharwa au agaikwara kwethwa kwebwa kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Tugitana mbere ni ati munini wa rais Profesa Kithure Kindiki noretie siasa kureka hukumu wa kimantu yege murimu yo Ebola awete thirikari ni chumetie weka mitaratara imiliku ibo kenda kweba mitunduko na mpanga yonto ya imthiurune akioria Kenya batikethire no bwapuru. That's a fair brief. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki augite thirikari ritho neri tayari gukabanira ne karika orionde ria murimo jwa Ebola rikeja gutumirwa gukinyanja nthigurune ya Kenya akirita mukana igurira gwikira siasa mantu jegi mitaratara ya gukandana na mpangeji. We are taking measures for infection prevention control. We are also taking measures to provide the necessary operational and logistical support so that in the unlikely event of an occurrence of an incident, then that can be taken care of early. We don't want the politicization and the sensationalism that some of the members of the society are bringing into this very straightforward public health issue. We do not want to politicize an epidemic. We have very many other things we can politicize if we must. Kindiki ariuga matagaria kathomba ne jajukitwe gukabanira na murimo jo jareo ukaria na kugita ithimi ankene na kinyagwa kwa gwa ituo bia kurigeria aje baria bakagwa atikana. We have set up places for isolation and treatment, 23 of them. So we have also heightened our surveillance on our points of entry. We are also encouraging that Kenyans who want to travel to places where this disease has been reported should consider suspending their visits unless it is essentially it's very very essential. Munini wa rais ariuga ministry ya ugima bwa mwiri ni amukirite ogwati mbaru kuma kiri thirikari kenda gukaria Kenya kumania na murimo jwa Ebola. The government through the Ministry of Health is making every effort to make sure that we prevent an occurrence of Ebola in our country. The government offers maximum support to what you're doing to make sure that you protect our people from this very, very dangerous disease. Akieria kagitaga gikaro na atongeria barwangiru ogima bwa mwiri batongeretwe ni Minister Eden Duale Kindiki augite ni bakugwatanira na dwangingi ta WHO na kiromba akenya bakagiogwa nontu monkira nande gutikarika kinyari mwerira tumirwa Kenya riria makarika 60 na jana jarikitie kuthimwa na kuonekana guti mtori na murimo juju. But we are doing this in collaboration with our regional and international partners, the WHO, the Africa CDC centers, the US CDC centers, friendly governments, and I must commend the Ministry of Health for the leadership they have shown so far. Munini ojo wa rais ariuga itua 23 ni bia kindegorone kuona murimo jojo wa Ebola jukeja gutumuka jugatanganirwa na juria kwagirite.
Urimi bwa mburi tieria ibwambiriretio kuchelia arimi babaingi kauntini ya Meru babaingi bakionekana kurekana na mburi cia nyama hamwe na bomburi chibatara umenyeri bwa mwanya kigechunje kia murimi ume horeteri mwandiki wetu Andeto Nili Kithenji. Kugwate ugeni kiri gichunche kia mbere buru kia mwanya kia murimi uri ume na ntuko ya Narua tugwatanirite na Edwin Kiongozi uria ni murimi wa mburi sheria akiambiria na gutarire gitumi kiawe kia gutara urethi bobo na ndi after gukara na ng'ombe for long ndona antu bakurithia ng'ombe baba ingi antu boka mang'ombe baba ingi ndataka ndona changamoto cia ng'ombe nyethandi na chieria ritegwitia na ri na demand kuraja mono na eria la ng'ombe. For example, na andre litemo area la mburi ni 250, 200 na kuinole kuma 300 shillings. Haya. Ukienda mbewe njega ya mburi iji ukaritako. Kwa mberi ya kurethi ya mburi chieria, no monka withire wibangite bwega no ntumburi chigoro. Na chie demand ni iteonekana, dithite research ya mburi chieria Meru, kana aja mono tino ikuoneka. Antwara omba kwa mberi ya kuona mburi njega chieria, ikuma chuka chogoria, witite uria ngarama ya mubukore ikariatea kiana kimwe no ntumburi ciarabia na bithatu kana biiri kiana kimwe less than 20,000 kiana kia mburi no ntumburi yo yongwa ina kuma ngiri 30 ngiri 40 ngiri 50 na ndi biana bibi ya kinya mieri 3 utumbo kiona na less than ngiri kuma 20 kuno monka withira wina budget ya ngiri kinyoka manenji tuge ngiri ciaku 50 kanegana no wambiri orithi bono ntweta wethira murimi jani mburi imwe chiretwa na tuthatu ndakwenderia kamwe ngiri 15 ukwambiria farm ethira ukomeria na ku farm kwambiria farm mburi kana ng'ombe utumba kwambiria mburi imwe kana mburi ijire no ntu no kwenda utetheka no monka at least wambirie na mburi 5 mburi iti nembio irejaga mburi ukamenyeria gintu gikithi mburi iwe ga ho frustrate mburi no monka umefindi na dry intobia mburi bionde biethire binyari no konenya Kimiru kira twatura kwingiria mburi matine kwingiria mburi mitine mburi chieria kwi mititireja na no monka ukare na mburi uwo menye imbi kwenda jana ndi no kuona irira mate ya momo na no kuona ori thongi irira mate ya momo mate ya ijo chiendete muno kenda chiomba kunywa ruji no ntu every production area la ng'ombe kana la mburi yumakire ruji Nele wa Kithenji, Wero TV, murimi uri ume. Mubunge wa Imenti Central Kirema Ngoshine no retia chiari kurombera anabo no barera na mitire imeibo kienda bakaumbote ya limo Marioni Gekine mubunge wa Ekuru County ne Meru karambuka ilemia